Good morning guys! So for today's vlog kay Mamis Tata, so happy Fiesta Immaculate Conception sa Barangay Bulilis. So karon is mudong ta sa bani ni Sir Paul. Kay gi-invite man ta guys ni Ruby Jean, pero giina si Ruby Jean nga pangarian lang si Renz. Oh my god, pabista pa tugbongon wait sa ha kay naglisod ko. Utsa. Oh my god. Asay bay da lu ada arah dari arahku dan ako sa blue nga bay nga blue man daw, so mo na ni siya yeah. Pag abot guys yung kaon ko, oh wow kalamig ayo lechon pa imo diba, bago man nagtagay with ravaging dila pinyaw isa pa na guys na human pero napanay kaduha unya guys pag kuman og kuan kaon sa piyesta ni narago ko sa kanang kuan sa Barangay Bulilis kini kalingawan siya dito magic sama ni mo magicon pakas Ginoo chares joke lang. And then pag human guys anha natin ko og bunyag kay invite ng tag bunyag guys sa manang outfit for today's bunyagers o diba bunyarism o diba nagpakit-kit pug kuana din pag human ato ko simbahan yung biyahe na ko, gibunyagan na ni Pare. So, 24 ang gibunyagan for today's video. Grabe naghana. Dito katao. O, diba? Picture sa uban. Pagkahuman, ning largo sa kikanan, sa gibunyagan, and paghuman nang duwa o balipot ka natin exhibition game. So, duwa mi anak guys. Bahalag init. Diba?